Senterigi could tingle by the Masman Tingalakani, Tawudabu, as I jabuduni. Mapani Tingala Agasu. A quina, no! Haibanga Bamchaneva. Sagi Constitution, the state kitchen minister, Mahaibagi state key, money head name, Hunden head. Sagi state epic viability at a viability. My autonomy, Germany constitution, go in Mamanu Panjaramaduni. A queen of Mating labor, Magun labor. Mi Taragadi, Tagalagadi State Assembly to original, Parliament to original, Matingu Leva, Amatangana, Moichawaga, the Pupu navigation at you. I don't know, see Bilamagi Matanga Kunkanogi in a parliamentary Lok Sabagi and me could matter, Kunituraga Kanbada, out of 543 members. Who was Bimol reason? See, Moidi Machine on the Hapuru Harapra. Mumawala the Hapakan, Haideba. See the name say quantity nati and the dodi quality ni. Kaija Kangima say Gawagi Manipur Manaba MP own Kakleba Gawase. She the chief minister Ojaraga Leba, Adam Santi Oina Legible Manohar Parikar say Nang Nibu Matingam lay. Nang chief minister Tonto Indiagi number 3 position, Prime Minister, Home Minister, Finance, Aduga. Defense in the Pahelim. Me and Parliament, Mari Parliament, member Bunati. Right, Hagalame. None minister will talk to one of the national asset. Indiagi winner, Tawudo meaning and the Haraga, Sinkalaga, Taurin. I don't think I say, quick state, state, that is why I think it. Much ability at a viability. I could you with Pangam Topa Haksha. State Matani with the Pin Nuka Yantante. Delhi the Arvind Kejriwal governor BJP ki agenda to governor magi thabak to ko ching thing adu to Supreme Court yori sidi Mamta Banerjee na keno da Bengal da SIR to da keno leire mis kari malafai to re niyom chumdana to re ai Supreme Court chat sidi adu ga dei na haijabadi ai na haijai ge mate kitang budi laure ma opposition hai se koi this opposition di ma ma to na haure hai na bam lei bani opposition se manipur gi context ai tham ja ke ba opposition hai ba se humfu ga ne kuma pan ga ne humfu da amaga chap mana bani opposition is always minority ne government sem ya roi humfu si da ne kuma pan ne government sem ya roi adu tare amadu kuma thoy kai ga mane amadu dum mana mane opposition is always minority manipur is mi am khatsali ani khatsali ahum khatsali ekoi di minority ne ekoi di ngamdre hai ba se sidi surrendering attitude am yauri ba adu gi mauta ekoi na mating leiba thongna leiba ngang ba khaiba knowledge leiba historical background khangba political background khangba manipur gi kamai india da changi india ga leinari ba mari je kari no negotiate kamai tawni khangba mi thaba mathau tai assembly da mating leina lawbu ngamba mi mathau tai ba na meghalaya da hindi imposition gi mayokta hindi governor ne hindi address tor ko da ai hindi khangde thokrim akoi chida leibra do akoi chida leibra ne meghalaya da pi sangma ai je manipur gi ai khang sang hai jage ko si minute ani nang lo jage pi sangma se yeng biu ko akoi ka chamani mp basing parliament lok sabha gi speaker oi rei ne adu muk to thoga muk do gi bjp na pranab mukherjee gi mathakta keno presidential keno the election da mu india gi face oi nong thagal im ne adu amuk Supreme Court case to na ga judge manga gi bench ta judge ani na mai bi chang chang ga judge ahum na pranab mukherjee changi bagi pranab mukherjee president oi rim ne judge amana so na swing to ro mo ba ngasi ps sang ma du india president hai dui ni adu mp yamra ba yamra ne huji manipur gi context mu yeng se npp national people's party manipur gi mla vote ka ba sing se silong ri control to ga mai mi oye ba aduga manipur gi deputy cm bo oirama ba dgp amana manipur gi mla control to ngamde kai gino kono achang ma gi matik maya em lei bagi natro
Silong the labor, Masak Musu Kenaba, Wangan Kenaba, Sabamon Kenaba, Lone Kenaba, Mana control the web. She is a Punale, Bahana deputy CM IPS officer, deputy director general of police Manipurgi. That's all told down the room about me. I'm going to control the Vita, MPP Terra line, same is it. A carving will be Silong the unit control the original. Yes. That see is here, see young BO, see patterns. I do it target a queen missing Yamdamina, state massaging, I was there. It is nothing but a mixer and that which should not be done at any cost. Instead, we should send those people, those representatives who are articulated, who can speak on behalf of the people, beyond community line, beyond religion, beyond party politics for the state of Manipur. No word Chief Minister say, Irang Marakta, Adegi Sarkar, Siembagi Lovi, Delhi, the Chatpagi, Sigi, Kenosita, Madudagi Sor, Hondurak, Padangai Bako. Yes. I concept, I Wakalon the day. Matam kitang PC ko positive sign kara dum ui adi nan jiri de kacha luga mi ma'am unaruba andagi reaching out haija batare ko hana sungtau torom de bapune hanaki chai ahum jir taro kidra bapune ba state ngi mapi mapa lujing ma haraga di ai migi community nai da ba religion nai da na thabak to wibum thoi aduna mana tahan gi jiri gi khongset ka I really appreciate aduga hopefully he visits Uchanpur, he visits More, he visits Kangpokpi in the same fashion. Man Hanjiri Chaliba Zaina Kwa, Aduga, Manipur si Mayam Apun Bagi Manipur, Amapurak Pada, Kogi, Honorable CM, Kogi, Yumnam Kemchan Singda, Aina Kano Pijari, wish Pijari that he can maneuver, he can Mana Captain Oreozi. Mana Sipsigi, Manipur Haiba, Zahasi, Mana Captain, Mana Kayam Pazana Toge, or Yang Minata, Yang Minata. Logi Tabaxuto, Buenos Aires, was out of Fundo, quite a requigi. Me and Mohaduraba. Oh, yes. Although Nunsi never get on the Masilushi never yaba, we get a river. The Logi, Makut Sangi, you love Lord set Pelevagam, yes, Masisi, Zidigi Todota. Yes. Sahi Fadri Bangam, Minus later at the rice. Hot keeping there was egg never. What do you do? Kautuna Bayaga Ribra. Low gave a time that Dimadu. I think Napi, meaning Shinapi with Dimadu. I terms of this my terms again. Yes. Masi, it is not for me to forgive, or it is not for me to punish. Yes. I never punish Tobugi right to legende, forgive Tobugi powers to legende. Masi the state not over the Utavang. Sagi Iran Toliba was a seat on the tragedy share. State na. State lady, I was Ulata with the Guinea. And the Hajabadi Sagi Jiri the Digi Tolok Laki Daba Quay Angan, a home Yaraga, Nupi, a home Taru, and again Lagi Jibumayam say, cold blooded to see Jibumayam, and the Atopa community is Sirini, which they give Mokti Puri Mam to never. David take Quay Baril Chalaga. Adam cold blooded. Mana Kakalaga no make up equally have to know that is another thing. But Mana no make up to punishment to state in a Pijanova. Yes. Prajana Miyamna Kutta Ain Pairaga violence Toba Adagi Hatpa Tupa Puba Chaiba Masi civilized Oiba Chaukat society the Masiki Mapam Late Masi state na Mauntana Magi state ki oiba functionality ngasai police ki organ adigi magi leiriba kanom organ mem function ta wala kanda sing da ju lo lei haiba ju ulla kanda yes akhoi gi kaino si thambi ga do ni aina micham mama hat pa to pa adigi ngasai gi aina mi ma hat re ga aina ngak imung du na ngak pi re haiba si yade masi crime ji it is against the state aivni aduna it is for the state to punish. Adu to udabu koi talk river togdok yam generally ba pochi the di. Let us forgive and forget. MP na fundo li work from koi Anouba Govt Leiragasu center na Sannarakadra mo na Sannarakadra Haibagi Chingnaba do lei haiba MP ki thamun fundo puni do jana so yam phajana finhai work from si yamna adi maram sa ba oina husi fogi lei figam sida koi ni center na
manipur yeng liba mi yeng sigi yeng bu matam di yam sana na ui hai bo zai wa phun thambiri zai mo tadi kamai yeng pe ko ye ngasi ko ye ai ko panelist sing aro anchor aro ai notice dialogue yeng bi ba bureau sing bo ai kurum jari aro ai kitang traffic jam yam thok man ba tang theng ni user kre aro ziki ko honorable mp Dr. Ngomcha Bimol ko jam na ai bu ko ye center gi rules si center gi rules si ko thingjal kadra hai bu si in all likelihood thingjal kani lawe yes thingjal kani lawe di ngasai gi ai gi constitution si pura kan thu aga chief minister je Delhi na khalai ne seng bai di Delhi largest sai gi city mi akhoi loi khang mangak tani election tawrakanda majority party du da governor na kaino invite tawrani sarkar sembiyo na adugi party du gi leader mukha inter mogi legislature manungi voting tawrakanda enang leader orang chief minister oro haira kan chief minister gi prerogative makada chief minister na mukhan ga dong ne ba magi cabinet minister ma'am this is purely prerogative of chief minister aduna aina mamang da aina khoi hanagi honorable chief minister Nongthomam Biren Biren na kari gi namakta manipur thugai na lawbusing lokthokkhidri no haijabadu maduga chap manaba mongda hojik ekhoi na ngasi chief minister gi ekhoi fortunately khoi honorable chief minister incumbent hojuji gi present chief minister honorable khoi gi Yunam Khemchan oi bire ado si yengba yabadi chief minister si nan bulletin na tholakpadadi election of Yunam Khemchan is elected as BJP legislature party leader hai ai elected hai do khang yahon ning da selected as hai bi selected as hai gadi appropriate way ba ai amadu mang na ai na magi honorable chief minister gi ai na credibility question to jabadi na te ko but party gi oi ba magi functionality ngai gi constitution ji pura koi bulldoze tawraga adagi khalak padu kaino duni koi luxury se manung do rom mati khangde manung do tawram ga do oiraga hoi aina ai kaino ngasai gi masi gi poche ai lakchage badu so manung da tawram ga do si su ai in all likelihood si su tawram moi lawje hai thamjage ba maram ji kai no haraga di koi gi from time to time BJP gi hojik kari ba MLA sing ai masak maming ai panjaroi mayam na dum admit tawle ba pot ne ba ai gi di center di khalakani ai gi di BJP ai ji national party ni aduna national party ni na national party gi ai gi khanbam thokpa ari khalakani hai ba se moina dum ifong phong hai ba leba pot ni masidi tung mang manung mapan hai ba nai da bida aina hojik ngasi gi forum sida aina hai ba oiraga su masi aina ai gi wakhanda masi dum admitted facts ne ba adi manung to ro magadi haibado aina madugi du kitang reservation le manung to bi ata sungality manung mapan tholakra po ne ba that ai khui leader di Delhi na khangani haibase yes right adu ready khanbadi gi hauraga masigi mamangi khoi honorable Nongthomam Biren gi matam da su Delhi na ahanba minister khar khalak pane ba cabinet se Delhi dagi hapa pose kara kana hapa ai na khinjing jabata if I'm not wrong or if I recollect correctly ko honorable chief minister matam dugi Nongthomam Biren le then hojiki honorable chief minister oibiriba Yunam Khemchan le aduga honorable Bishorjit aduga honorable Govindas ka neba khalakpado moi mari khata neba Delhi dai khalakpade moi mari khale eba Delhi dagi aduga manipur yorakanda reshuffle tawrakanda aduma hapapa tongan lakpane ba adu gadi ngasigi hujik leiriba situation sida su Delhi na hapakpagi mami na tayeba yes Delhi na hapakpadi chief minister ju Delhi na hapakpani adigi cabinet ki home gini haina koi sai return da laita badudi aiju subject to correction ko aduga home chief minister laire adi home minister je koi honorable Govindas kon thojum laire aduga masamona su phongdo se ai oi bagi se pirak pa laitri hai masamona du phongdo aduda ida makadi deputy chief minister ani lakhre
Deputy dugi matang na sungai saya leibak si koi kain na bagi insin bayau dah yau lautu piu na mamang ki government ki leader orang betul dah fondo ki bumi singdu setiap tu mak yau fil lagi masih ada kamai yang be. Masih su matam ki negotiation ni na lagu sebelumnya ya ma. Ni ayam kan bersih. Ni ayam kan lamba. Tugai lagi hai bersih. Mangonda deputy mana tugai roi hai lagi ni. Ini tugai roi, ini tugai bagi di mana tu oke. Deputy Chief Minister PBU hai bersih. Adu ini Deputy Chief Minister, Chief Minister mau biru ya. Across ini political spectrum dah ini maintain Chief Minister. Oke, tu ni manipur aja meeting hak tergini nanti. Mayam gini. Ada hoi voting mana hoi gi maintain sisu against all saya mayam gi perception dah. Aina maintain si am accommodative oiba society ni tham jage ba. Madu mangan ni jana ngasi koi Muhammad Alimuddin ka Chief Minister oigriba before honorable Uziki Congress ki president oibiriba koi okram ibu bigi mamang da kwai ni sang na Chief Minister oibasi risang ozari sang gai sing ne ba ko haidi aligi ozari sang gai sing ji tangkhul ni aligi mamang da yang maso saiza Chief Minister oigre aligi Muslim martagi representative di yamba nate but Chief Minister Alimuddin dum oi haidi maitai da community da based or leader oi da uni haiba jilai tie ba if competent oi ra ba manipur gi khalla ba idea of manipur apun maji puraga aina chatpa ngamni haraga ngamga da mi ju oi ra ga di oju deputy CM oi ba ani ji marakta amana bu oi ra su natraga any XYG no oi ra su ai di reservation le chade ba maram di Uziki hangbi ba Deputy Chief Minister oiramba hujuji oiriba nemchat kip gensi mana hanadi separate administration manipur tuai yen laurame bako adudagi pura U-turn lauraga diametrical opposite view on khakta hujiti manipur si thugairoi haibagi angle lamda laga na mana Deputy Chief Minister oijason leyeba aduga Hana adugi demand tawra maga Deputy Chief Minister piraga themba yaga to oiraga di so be alai thomse Mosi ayo ba mo tak supplement tawjeni nge ba keno ne ma ta gi sai aina laksani nge na positively sense lawraga di koi honorable Chief Minister Yumnam Khem Chana ga sai gi mama samak te mitai ni tan ko sai gi trust deficient ngok lai gi se huji Hana koi manipur thajare ko waro koi gi hana gi trust deficit am khak lai gi base gi bargaining points he ngai bargain to gi points Chief Minister sendu wai bane koi gi cookie sing hai base particularly cookie loi mang na bong na ti ai cookie loi mang ai jaro gi ba koi na generalize to busi de ne bang chai gi moi ne na ngai ri se hai cookie gi manipur thugai ba pamba cookie elements kharana Iran je hawal laga Chief Minister Sindu uhai bane ba now Chief Minister Sindu uhai be Sindu re ba ada mu hanagi Chief Minister je Sindu ga ju hujik Chief Minister oi je mitai ne ba hoi adu gi damage control am di koi Deputy Chief Minister am kuki ne na apa kre ko ada aina la sedina koi ba su ta gi da kano contradict to je ba dina chade both ways time am to eba mitai ju chuta mu chat pada koi Ayo honni, kamu bisa pada koi nengak ni, mulai pada koi nengak ni soal loi, dah itu launi haibam tu no tau, haibam tu tahu betul bu, masa mereka ini aduga nahan mamangi Chief Minister mereka ini mamangi Chief Minister Sindu haibagi keno sisu kolau sisu yang kena lawe, cinggung saya tegede, maksudnya saya adugi trust deficit amgak lagi betul. Tazer da bagi keno ngak lagi bisa madu gi tazer da bagi trust deficit ki gate to madu melat po man ba yawe ba no koi honorable Chief Minister Yumnam Khem Chana mana hana kuki rom side ki hana protect to bagi wangang ga mitai silent an tham mi se ma mitai gi kuki gi protect to ga mitai to roi di hai ba na te ba asom da deficit ma sa mitai oi bani na asom gi trust deficit to mena na ho na ba effort ang ga khada ro man ba positively khalaga di adu na cookie yam to cookie jo sri imphal lak pada koi loi manga kani to violence am to loi hai be se asongi do hana ma masa mung ti mitai oi adu gi keno du
ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯏꯐꯔꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯡ ꯆꯪꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯕ control tꯧꯕꯁꯦ at least law khara chanariyeba law khara chanarbanina law khara leibanina aikoi sida control tauba laibanina araiba thabak to ana honing bu oiram bu ngai ar si hek lai hen araiba thabak sida songi mi koi kuki community gi sinau sing sida la khara kan dadi aikoi ne chatlu matamda moju katokan tawra songi mi sokani haibi mo amda mo tawra tawi chanjam ju lai aduga mana control tawbu su lairakani na adugi khanbagi maleba in nan jika to mala uzana khanbe badu tai kogi semester na sengbo magi khalam bada ragadi kogi kogi hujuji litan na tholi bu thodo haiba tare mp na ngasi gi topic sigi mari lena haiba tare mp na phongdo ki wafum singdu gi manung sanna kogi hujuji litan na tholi bu thodo sigi matang hor podai kogi kangluk mani gi leader sing haiba tare mla sing punsin no nai kogi tholi bu thodo se kangluk ki natte aduna mayam na sida rumor si sing dopi ganu haiba na singba wafum sing phongdo pa punsil laga ama to nai thabak lokhan mina bu film ma su uki adu ho ki ba 2023 gi may 3 dagi tholak ki ba irang asi dadi matam nu gi mla sing na sigum gi tawong si uki de hen adom tongan tongan ba kanglup sing masa masai kanglup sing tongsil na ra kan da irang si hen na sang ta ki film ama ui hen phongdo pi ba ta de mp na phongdo ni wafum si kama yeng aroi boina actually that is exactly what is happening now Mandi ngasai May 3rd che sigi chronology je pun yenga ka da May 3rd te ngasai pura sector yenoi ba state police fawda maitai na rally da sidale rambo kuki singna thangdokri ne ba adi praja micham tokthokra se maitai official sing thangdore ni more dei thangdore ni chujanburi thangdore ni kangpukpi thangdore ni regi sidale ramba kuki officials in DGP matam dugi DGP dongel adigi matam dugi ADGP adigi adu ada ato sang ngasai IPS level gi adigi IS level gi mayam loina mak central deputation level chain gi ba asomda loi thangdok thangin tawri ne ba haidi based on communal line maitai officers na maitai na dominate tawba jaga da leiba kuki officers na kuki na dominate tawba jaga da leiba MLA sing pura sat ne matam da kaung kirang si tholoji haibasi MLA matana ngangi de minister matana ngangi de ba ko ada ngasigi madugi pura ona taina bada handaki yamtina welcoming kanuni welcoming sign haijabatare handaki dana thoiba thoksida koina social media da adigi media channel sing da uzabada church ki leader sing adigi akoigi CSO sing adigi community ani sigi legislator sing BJP oigera congress oigera whatsoever any koi appeal to nahi ba peace ki this is a very good sign ada adu agadi ekoi sidai sida matam du thok 2023 thokri du state force si ekoi honorable MP na pan bi wai ni delegitimize to budu delegitimize to wai SP OC kano sina periphery da leibo OC sina magi jurisdiction char pe ajena manaki buffer zone gi da ganu haibra jaga ama nganu tabi haiba male ko if I recall correctly adugi jaga da leirambo police officer ma magi jurisdiction gi jaga da change army na chengya hai haidi yam thin sector ero bipartisan ero politics ang matam to ureba ar hujik ti handaki litan gi kaino sidadi tangkhul ga khoi kuki thokpa thodok sidadi civil society loiremak adigi involve to reba peace ki aduga masi yam thin welcoming sign ni aduga appreciate to bum ju thoe aduga tawda bu aina sum yengjabada design je violence ki design je sidi chapmana ba mong engineer to ko man bam yauri ba maitai ga kuki ga conflict asu aduga hojiki litana thoi ba conflict che design ani pattern je yeng matam da chapmana ba man bam yauri ba ko amaduna hoi bai haur phum khena bai wani but community ni si hojik sum yeng biu mitai ga kuki ga torme hojik naga ga kuki ga re next ai na pakhali se
Meitai ga pangan ga muk tong ma leba pangan ga tong tu je meitai ga tong ti ko pangan ga tong ti ko mapan dagi kak kak thin bese masi social media da su ubirang mani ai masak mami ngamta ai panjaroi social media da koina adum journalism yu ubri yang birang mani profile khana leibani adum cookie da mukak meitai da mukak muslim da mukak tawba agent ki type agent of violence ai jaba tare ko masi to honjaning di aduga mi ani khanaragadi mi du naga ga cookie ga meitai ga pangan ga haibas ani nepali ga haibal lens to madudagi thokpir oba oh khanareba mi ani neba oh moi ani do police pharo ain yo belo kholo hai ga do neba mi ani do loisan ga do neba individual ani do da khanareba ni naga ra cookie ra haeba this is sigi culture am khak khoina khoi lamji lakshala isha mas yam nungang ni ngai oiba culture neba meitai amaga hoji lilong da khanareba ko pangan gara haeba maming hayuna o moyani o ngang moyani ni o police moyani mo phare ye police na amadu aran bido final lokap ta tham re ye aduga karo to report puthu e ye haibi oba mi ani khataraga amana hokip ta ye ba o amana muiba ne ba o naga ku ki ha hai bang lawan ba adi somda mu meitai ga pangan ga o amana kano ne ba khan ne ba o amana meitai tai mangang ne ba amana wa aduda du mai khoi gi kano se sigi culture am kha ekhoi na sanajarak shano ba ekhoi na mikup na hom sing na le bibam thu e ekhoi prajam aduda ne sai ge khoi citizen na moina manipur bu nungsi jaba well informed oiba citizen oiba je mathau tai ba mapani sanari ba puje sanami sanani mo mung sanarak shano ekhoi na moi sanari ba lila khoi khangal ore aduda sai gi aduna individual ani khanaraga di individualize to biu generalize to biganu kanglum khudi makta apabal loina leini phatabasu loina leini adu oragadi khadari ba ani du da confine to raga miyam na bichar to biraga amadi changi haijaba tare ko aduna aina thamjaningi di hojik anouba BJP gi oraga so anouba chief minister na luchinga anouba lenga am lai hoi hojik manipur gi lambi thong phibam yam phatte so focus put ya du story aina khoi Uji center ki khud thingjalak pai ji du masman ta thingjalakani to dabu ngasai jabuduni mapan gi thingjalak aga su ai khoina no haiba ngam change ba sai gi constitution da state ki chief minister ma haiba ji state ki mane head ne hunde ne sai gi state apik pa haiba liti achau haiba liti magi autonomy jamane constitution da go ai ning mamang ju panjara maduni akoina mating leiba magun leiba mi tharagadi thagalagadi state assembly su oijanu parliament su oijanu mating bu leiba amatang ne moi chawga ni phu phuna ba kai sunate aduna bo gasi bill amagi matang da kanogi oina parliament lok sabha gi mi kun ma thore kun thore ga khan bada out of 543 members ko oja Bimol yore isine si moi ni masing yam dum ni hapuru haipura moi mawalang di hapakanu haide ba sidani ngasai quantity na ti yang gadodi quality ni kai ja khangi mase gawa gi manipur ga cha manaba MP ong khak leiba gawa se sidai da chief minister oijaraga leiba adum shanti oina lejaba Manohar Parrikar se nang ni bu mating yam lei nang chief minister tongtho India gi number 3 position prime minister home minister finance aduga defense nang payon pahelim ne mi ani ama parliament parliament ki member bung nati rai samari thagala leim ne kai nang chief minister oi tongtho oi bu nang di national asset ni nang ni national India gi oina tawudo mi ni nang di haraga singkhalaga tawri ne adu tani ga sai khoi state macha sai di sungai hai ning di ka macha hai beliti achau hai beliti ai khoi gi oi phangmam thokpa haksha state macha ni moi di pi nu ka yam jante Delhi da Arvind Kejriwal ga governor da BJP gi agent ne to ga governor na ko ma gi thabak to ko ting adu to Supreme Court yori si di Mamta Banerjee na
Mamta Banerjee na kano da Bengal da SIR to da kano leire mis kari malafide ni to re niyom chum na to re ai na Supreme Court chat ni ji adu ga de ai na haija ba de ai na haija ige mate kitang budi laure ma opposition haija koi this opposition di ma to na ga haure hai na bam lei bani opposition ja Manipur gi context ai tham ja ke ba opposition hai ba ja humfu ga ne kuma pan ga ne humfu da amaga chap mana bani opposition is always minority ne government sem ya roi humfu si da ne kuma pan ne government sem ya roi adu ta amadu kuma thoi kai ga mane amaga du mana bani opposition is always minority Manipur is me am khatali ani khatali ahum khatali equity minority ne equity ngamdre ai ba se sidi surrendering attitude am yauri ba adugi mauta equina mating leiba thongna leiba ngang ba khaiba knowledge leiba historical background khangba political background khangba Manipur gi kamai India re changi India ga leinari ba mari je kari no negotiate kamai tawni khangba mi thal ma thau tai assembly da mating leina law ngamba mi ma thau tai ba na Meghalaya da Hindi imposition ki mayokta Hindi governor Hindi de address tor poda ai Hindi khangde thokrim akoi chida leibra do akoi chida leibra ne Meghalaya da pi sangma ai Manipur gi ai khring sang hai jage ko si minute ani nang lo jage pi sangma se yeng biu ko akoi ka chamani MP basing parliament lok sabha gi speaker oi re ne adu muk to thoga muk to gi BJP na Pranab Mukherjee gi mathakta keno presidential keno the election da mu India gi face oi nong thagala imne adu amuk Supreme Court case to na ga judge manga gi bench ta judge ani na mai bichang chang ga judge ahum na Pranab Mukherjee changi bagi Pranab Mukherjee president oi imne judge amana song swing to mo ba ngasi PS sang ma India president hai dui ni adu MP yamra ba yamra ne huji Manipur ki context mu yeng se NPP National People's Party Manipur ki MLA vote ka ba sing se Silong ri control to ga mai mi oye ba aduga Manipur ki deputy CM bo oira ma ba DGP amana Manipur ki MLA control to ngam de kai yino kona changma gi matik maya em lei bagi natro Silong leba masak masu khena ba wangang khena ba sabu mong khena ba lon khena ba do mana control to we ba aduga sidai punna lei mi leba hana deputy CM du ora ma ba IPS officer deputy director general of police Manipur gi achaw ma thodang lo ma ba mi yamana control to ngam da bi da NPP tera lai na semi ji ne adu akaba sing du mi Silong gi ora control to ri ji ne yes tate si gi se si yeng bi yo si gi pattern je adu target ekoi ngasai ekoi di missing yam damna state macha sing hai basa it is nothing but a mix and which should not be done at any cost. Instead we should send those people, those representatives who are articulative, who can speak on behalf of the people beyond community line, beyond religion, beyond party politics for the state of Manipur. Constitution yam khangba yam gi thabak to madu mi machine de lite am khaba ya am sunga se do yam ba MP le ba mayam maram ki go zabi mon yaw ri ne wa phun do yam ta si no za kai kamai thambe ai khoi gi si MP gi Anouba Chief Minister se irang marakta adigi sarkar sem bagi lobby ko Delhi da chatpagi sigi keno sida madudagi sor hondorak pada ngai ri ba ko yes ana ai concept ai wakhalon da di matam kitang pi se ko hujiksi positive sign khara dum ui adi nan jiri daga chaluga mi ma'am unaruba adigi reaching out haija batare ko hana sutau torom da bu ne hana ki chai ahum jir tor kidra bu ne ba state ami mapi ma palu jing ma haraga di ai migi community nai da ba religion nai da na thabak to bibum thoi aduna mana tahan gi jiri gi khomjet ka do I really appreciate aduga hopefully he visits Chanpur he visits More he visits Kangpokpi in the same fashion man Nanjiri chali ba jaina ko aduga Manipur si mayam apun bagi Manipur ama purak pada khoi honorable CM khoi Yumnam Khemchan Singda aina kano pijari wish pijari that he can maneuver, he can
mana captain ore hoje mana ship sigi manipur haiba jahaz sigi mana captain ore mana kayam phajana thauge do khoi yengmina se tab ke loge thabak su to boina ozar web se adu ozar phungdor pu hanjani pai tare khoi gi mi amo hat uraba adu nungsina ba tam da masi losina ba ya ba oi ke to riba adu ta loge makhut sangi do lob lo sat pale ba ga ni masi gi sidai khoi gi ziri gi thodok ta yes sahi fadri ba ngang ma minu laita na terrorist mo hat ki bani mo terrorist ek ne ba adu gi du khoi kau thuna ba ya ga do riba adu loge ba tam na di madu adi ngakpi minung sina ngakpi ba di madu ya ga do riba aina thamjab this mind thamjage yes masi it is not for me to forgive or it is not for me to punish yes aina punish to bagi right chu lejade forgive to bagi power chu lejade masi di state na to godo thabang ne sai irang tholai ba hoje ngasi tongdu le tragedy se state na state leiri hai base ulak tabadagi ne ba aina haijabadi sai gi jiri gi thodok ta lei da ba koi angang ahum yauraga nupi ahum taru adagi lei gi diba mayam se cold blooded ta si gi mayam ko adi atopa community gi zum siri ne koi sigi mokti puri mayam du ne David Tek adum koi viral chalaga adum cold blooded ta koi mana kakhala ga nongmai kapi kholi haibaduna that is another thing but mana nongmai kapadu gi punishment to state na pija chanoba yes prajana miyamna khutta ain pairaga violence tauba adagi hatpa tuppa phuba chaiba masi civilized oiba chaukhatpa society da masi gi mafam leite masi state na mawung tana magi state ki oiba functionality ngai gi police ki organ adagi magi leiriba kenom organ mem je function ta wala kanda sing da ju lo lei haiba ju ulla kanda yes akhoi gi kaino si thambi ga do ni aina micham mama hat pa to pa ri ngai gi aina mi mahat re ga aina ngak imung du na ngak pi re ba si ade basi crime ji it is against the state ai ni aduna it is for the state to punish adu to udabu koi thokriba thodok yam general oiba pochi da di let us forgive and forget aduga manipur gi oiba apunba saktam ma sagat mena se thamjak